चलो शुरू करते हैं। अभी डिफू टाउन पार हो रहा है डिमासा यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए, तो थोड़ा पेट्रोल बढ़ा लेते हैं, बहुत दूर जाना है। और ये हो गया डंसरी रोड का कंडीशन, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ी देर समय के बाद ये कंप्लीट होने वाला है। ये ओवर ब्रिज है, इसके नीचे से नागालैंड जाते हैं और बाई ट्रेन जाने के लिए इसके नीचे जाना हुआ। तो फाइनली हम लोग डायफोर का जो वेलकम गेट है वहाँ पहुँच चुका है। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पहुँच गया, 5 डिमासा यूथ फेस्टिवल। बहुत ही सुंदर गेट बनाया है, तो इसके अंदर गहमपाई लिखा है, तो इसका मतलब सबको वेलकम किया है डिमासा में। टीचर के मुंह चढ़े 600 ना 606 1200 खराब मुरी नी Subiya suma. Bukan subuh, bukan yang sama jam sih kalau diskon hari itu. Sundu kan nanti kita sama itu lagi. Nanti kita diskon dong deh cila deh. Oh sesuatu nak kerap ya mah. Dia ada nomor deh. Beri ya kalau nak. Makan belum sih ulun deh. Kono hai dong, daud dong. Udah ngacat nih bela. Chicken na. Sari ada juara judi mai mah. Chicken cat nih. Kan sari ada sih nama mah. Flower left right. Gipir, nakaraw ulit ba ito? Ya, sakit ba na? Ide ko, Manglung Women's Society. Manglung Women's Society na, hera lanar ka samay do. Oh, hera de jilapi, singra na. Special na. Special. Isang haba left side store gede. Iklan nadis mah kamsa rendi rithat na. Ujang lana lain disa. Udah belum mau baklan nih sabun. Sani lokal. Handmade di Mas Ruslam lah ya na. Elo beraja na dia. Elo beraja nin na. Oke, berapa solo dari berapa family nong mah? Manglung Women's Society na. Jadi. Ngerela. Ngerela di sagu punah. Di sagu Women's Society. Cumukin di mah. Ini usang last village itu, out of 7 na. Era de jikuling kusning. Rose betul ada fresh rose brand na. Upload lagi tadi. Next sampai menonton. Bela. Hazar disa Women's Society. Ini jadi mau dong lah tuh. Ada dong. Ada bila mbak na lokal jar selam leh pak. Oh ira food boom itu. Ini ada pork chicken. Di Mapur spesies na. Laiham daw na pesan bom jang mustard oil. Beras lambai bila. Hazar disabilis na. Acha. Serbele ba jar lokal era lama sela era maidu na. Festival bumzang 10% off na. Food boom maidu dah. Elan nari kaza maidu adai. Acha. Abang kan isin Islam lah benar. Ibulah maju. Maju mairong. Anan danam pabina dai. Tuar video sudah ada kok. Ibu Bomon Pukure Dimapur side ni. Dimapur side ni na.
jadi jing lain cumu jaga busla di mau pura taulah tuh rihama malah resepang boleh jadi kalau price ko take dong अच्छा वो बोले कि नादिस मा ओजे हाँ अच्छा अच्छा कॉटन कॉटन नी ना ये वो सेम ना और हिंदी Karmelon ya. Difu Sana na. Belajar ka san. Lama saya suruh ni kaya apa brand na? Ornaments brand, kado brand. Itu dan serpar. Ready go. Karena sedangkan rebut kamu jadi dua punya women president sekarang. Oh. Ela nanti ke sama itu. Lah temra na. Temra itu mukam majidu. Sana ya majidu. Tagung sama majidu. Zamer bodong. Zamer itu. Apor. Ide. Iraning nagasman selihat. Irannya mesti nagakusta. Dua punya sumi semani stall. Semani stall na. Ya. Get interest. Siasa nanti ke sama itu nagasman. Bunyi kiki pai kau itu. Menu itu sih. अच्छा gigi. Oh, menu itu pro take nasi. Itu sobat. Payah sana. Traditional rumah itu kok. Re explain করবি না সিস্টার Explain lah Bob. Itu na. Itu tuh motor laga dance war dance laga ni laga. motor laga na Profesor kan tuh punya tuh gan na itu. Itu bra animals kan mana kan pi. salai sena Itu ladies makilaga crown na. daw na itu spesialnya naga item apa naga dish আজি তো আনিয়া নাই আনা নাই না কালি তো আইব না হয় হয় ঠিক আছে কালি আইব দেই আকৌ নিউ ড্রাই পর্ক না ঠিক আছে All the mass women welfare society bla. এরিয়া নি না Tahu lokal mau? না করাই ব্রেন না এরলা লোকাল জিকং নেব ang naroy niya ba Malik. কনসে জিকং নি না না kau boleh sibling ham clap এব Di masa nice so kosong. masanay sorsong sumur ke dima Pai dah kak. let haji na fry papor yung ma babi item dam sining libren mo find do libren sa bislang find ba 5,000 busawzan na oh ya dah bisa do nina lana ka sa find do ha libren na Jalan samsu kada gitu kada. Of the Dimasa tribe.
This festival is a vibrant celebration of the end of the agricultural season, marked by rituals, music, and dance to express gratitude for the bountiful harvest. The Baigra dance is a key highlight of this festival, showcasing the Dimasa tribe's rich cultural heritage through synchronized movements, traditional attires, and rhythmic drumming. It holds both cultural and spiritual significance, reflecting unity and joy among the community.